Ainhoa, crec que te trobes en companyia d'esta xicona, d'Alma, a veure si està ja un poc recuperada de les ferides. L'altra cosa serà les ferides emocionals o psicològiques que li hagi quedat després d'esta brutal agressió. Conta'ns, Ainhoa, quan vulguis. Sí, Ximo, nosaltres estem amb Alma, la víctima de l'agressió a la discoteca de Castelló la passada matinada de diumenge, així que, Alma, conta'ns com es van produir els fets. Pues estábamos esperando a que se hiciera la hora de coger el autobús en el coche. Tuvimos la suerte de aparcar delante de la discoteca cuando un chico que estaba apoyado en la pared se acercó y empezó a entablar conversación con nosotras, amablemente, primero, y luego pues empieza a hacerle comentarios incómodos, modo tienes el escote muy abierto, se te va a ver algo, la falda es muy corta, y es cuando le pedimos que se vaya. Le sienta mal y pues se escupe a un lado, se encara a mi amiga, me pongo delante, le digo que se vaya otra vez. És quan tu intentes defendre a la teva amiga. Claro, me puse delante porque me impactó mucho el cambio de comportamiento, de mirada, de todo de él, al decirle simplemente que se fuera, porque son comentarios que son un poco desagradables. Y pues nada, cuando me pongo delante le vuelvo a decir que se vaya, le escupe por encima mía, se vuelve a encarar un poco más y es cuando yo la aparto, me coge de los pelos y me tira al suelo. I a partir d'ahí, com continua la història? Pues a revolcones, parecía una muñeca, me arrastró por toda la calle, me dio golpes contra el suelo, bocaos, de todo. Inclús Mossos. Sí, sí. I això t'ha deixat conseqüències, ferides físiques. Sí. Tengo la rajita, bueno, la raja de la frente, las quemaduras, moratones y el daño psicológico. I quin és? Com vas estar tu els dies següents a l'agressió? Pues me costó asimilarlo bastante, no sabía que iba a ser tan fuerte porque ya he tenido episodios desgraciadamente anteriores, pero esta vez no me quería quedar callada porque no quiero que la gente tenga miedo al salir a la calle. Pero... I tu, com a dona, has volgut compartir la història en xarxes socials. Per què ho has fet? Perquè has volgut fer-ho públic? Pues porque quiero que esto no siga pasando, no quiero tener miedo de esperar al autobús 1 hora y media para irme a mi casa sin que pase algo, quiero irme a mi casa sin tener que tener miedo, no quiero tener miedo, no quiero que nos borren la sonrisa, no quiero nada de eso. Pues, Alma, moltíssimes gràcies pel teu testimoni. La veritat que a mi em sap molt greu personalment i nosaltres des de Som de Casa volem condemnar esta i qualsevol tipus d'agressió. Ainhoa, una abraçada molt forta per a Alma. M'ha agradat especialment... Home, estem sentint el seu testimoni, per descomptat, en emoció i en tota la solidaritat, però el fet de que sigui una dona tan valenta que hagi volgut denunciar, no únicament davant de la policia, que també, òbviament, sinó el fet de fer-ho públic perquè les xiques, les dones, pugueu anar, per descomptat, en la cara ben alta i sense por, sigui a l'hora que siga, en les nostres ciutats, i per descomptat allà també està i se compta en que la denúncia és absolutament fonamental. Gràcies, Alma. Una besadeta, que te recuperes pronto de les ferides. Estàs escoltant-nos. Les ferides curaran pronte, les altres costaran una miqueta, però jo crec que el teu exemple com a dona valenta serveix per a moltes xiques joves para que no tengan por y para que denuncien. No hay que quedarnos calladas. No hay que quedarnos calladas. Pues porque si no, seguirá pasando. Nos vamos a quedar con esa reflexión, nos vamos a quedar con esa idea, Alma. Y gracias per fer-ho públic i per denunciar-ho i per acompanyar-nos esta vesprada. Que vagi molt bé, bonica. Gràcies. A vosotros. Gràcies, Ainhoa.